Mwenyekiti, na challenge kidogo. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema kwamba neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Mwanga ni nini? Neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Is a person? Au ni nile neno? Sawa. Karibu ndugu yetu Adili uweze kuchangia hapo. Habari ya mwanga ni nini? Mwanga wa neno la Mungu ni zile sifa tunazoziona ambazo hata Timotheo anapewa na Paulo. Paulo anaelezea habari ya Timotheo, maisha yake aliyokuwa anaishi. Na tunaona ya kwamba huo ndio mwanga ambao mtu kumbe huwezi kujua kwamba una mwanga. Lakini kumbe kile ambacho unakifanya kinaonekana kwa watu. Kwa hiyo watu wanapoona matendo yako, nasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu ni kwamba wewe huwezi kujua ya kwamba umekuwa nuru, lakini watu wanapokuona matendo yako, ndipo yale yanapoonekana kwamba haya ni mwanga na ni nuru kwa watu. Maana tunaona Paulo anamuelezea Timotheo habari zake, anaeleza na kweli unaona kabisa kwamba hapa kweli huyu mtu anafanya kazi ya Mungu. Kumbe saa zingine tunaweza tukafanya mambo bila kujua, lakini kumbe watu wanatuona. Kwa hiyo unaweza kufanya jambo fulani, yani ukahisi tu kwamba nimefanya tu jambo la kawaida, kumbe watu wanakuona. Kwa hiyo tabia hizo ndizo sifa ambazo tunaziona kwa watu, na ndio tunamuona yule mtu ana Mungu na yule mtu hana Mungu, tabia na mwenendo. Kwa sababu tunaona Petro alikuwa anatembea na Yesu. Na tunaona Petro watu wanamsema, mbona kama kutembea kwake, mbona kunafanana na Yesu. Kwa hiyo kumbe kuna vitu ambavyo aliaksi, na hivyo ndivyo ambavyo vinaonyesha kwamba hii ndio nuru ambayo mtu anatembea nayo. Asante mwenyekiti. Asante sana. Karibu. Nashukuru madam ameuliza vizuri. Kweli tunajifunza neno la Mungu ndio taa. Sasa shida inayokuja hapa ambayo ninaiona mimi kwa akili yangu, neno la Mungu kama halipo ndani yangu, silisomi, sisikilizi, maana neno ndio lina uwezo wa kunibadilisha mpaka nikawa mwanga. Kama hilo halipo, basi hata roho wa Mungu naye hayupo, nitatenda tofauti na Mungu anavyotaka. Lakini kama alivyosema madam, neno la Mungu ndilo taa, likikaa ndani yangu litanibadilisha, nitafanana na yule mwana wa Mungu Yesu Kristo kama alivyoenenda. Kwa hiyo kweli kuangaza, kutenda matendo yaliyo mema, hatuwezi pasipo neno lake kukaa ndani yetu na roho wa Mungu kutuongoza kutenda hayo. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba tuwe na hiyo tabia ya kusoma neno lake. Maombi ndio litatubadilisha, hata watu wengine wakaona kitu tofauti katika jamii na tukawa mwanga kweli kweli. Asante kwa swali hilo. Asante sana. Karibu. Mwenyekiti, kuongezea tu hapo ni kwamba Mungu alikuwa anawaomba watu wa kule Ebrania, anawaambia kutii. Kwa nini kutii? Kutii huo ndio unaoonyesha hekima. Kwa hiyo utii ndio unaoleta hekima. Na utii huu ambao tunatakiwa kuufanya ndio kama hivi Mwalimu Genzi alivyosema kwamba kusoma neno la Mungu. Sheria ya Mungu inasema nini? Tujifunze neno la Mungu. Hili ndilo ambalo linaweza kutuletea nini? Utii. Na ndio kitu ambacho Paulo alikuwa anaendelea kusisitiza na kuwaelekeza watu wa kule Ebrania kwamba waonyeshe utii ambao ndio ambao neno la Mungu linahitaji hivyo. Asante.